President Yoweri Kaguta Museveni omu butumwa bwe obwashomwa General David Muhoozi Minisita w'enshonga z'omunda y'ihanga yashaba abebembezi b'obukama okurinda orurimi rwabo okuteera n'obukama nabyo bumwe very important unity okukuza obuzaaliranwa ebyobuhangwa ebya bunyoro then ekyakashatu okukorera entunguka ya bunyoro kandi ya Uganda bunyoro leka kyona twekyalire hamwe actually nyondi mu parliament okwenda nokuleta emotion emyaka ne areas zake zimezi batwaire bakasongora mubende zigaruke bunyoro kandi nemukwenda genda bugende twongere okusabira tata waitu Kabumba nuko ayongere okutwaza kurungi obukama bwaitu obwa bunyoro kitara abakulu b'eddiini mwongere okusabira kandi mwongere okusabira bunyoro kitara nikusobole kugenda kurungi mu maiso egobore hakeki ya Uganda nizire n'obunyoro wangadie abo kwekitwa university kalimanano tukijere mama tukitwara konate tukusima wa bunyoro kitara kinto abo kono biro bibiri oyitindisa ponya sakimanyira tokiju naragire myenda ya bunyoro niwena mukoragane kurungi n'abasinga nsimbi rundi aba investors nuko tusobole kubagoboruramu terekereze ebisomero kandi koza kusima okiso kuyi kandi ensonga za land grabbing land wrangles omubunyoro zikairezera iguru muno nambere tukubaliza waitu omugenyi mukuru tulina abantu baitu mu Kikuube district abakamala emyezi ebiri ati bali district batalina ogenda Presidenti yabatwera miliyoni 50 ongera kama abanyoro bakabumba ongera kumusabira ruhanga amugize kurungi omwako tubwiza kutugize nawe ogu nigwo gwaba omukoro gw'okubanza okwijuka ekiro ky'okujumura engoma omu kamataro gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.